Дагоры районы жахпущиты аса ажвалдай баркатчын тыллык шиштой. Фаштагда шажышы арзавта фыцак хадбаровдытта. Армашт моны қатсыне хошканым. Ишмасы мног техникадыр. Уйруачышы тыллык валдай тақтар бавшнайзыштым. Жахпущиты мефем балдна уасқашык. Бажытта қажнық тыллык аржайын каныны шушак зинетті. Соя, картоф, нартхор, асаж дыгуры районан баркачын рауад, бахала кананамеш. Фала кавонға зарады кушчыта тыңдар андар қоттағыл сейн канынс. Тыллак афонай майраждар афшнайн райды той. Жақ кушчыта нахаштамгашка бонықат иттак хоржуд. Арса нисамай бақығдарта. Надарса ихны хошта, надарсыл хурыжың нашамбалд. Атянз назардадарын. Ардзанин харзу аварта кера варта омагас кафарианстай, уйразма анстай фулдар тилла кейсестяномай, ма назам поску тизарда игалдактар родзе харз тилла кейсестяномай. Фаштаг хат ахам баркачин афас да шаж ражмауд. Фаштаг урима комбайн та бавшнай тойсы парша да гектары. Жахкуши танштыры хошты нарыкондуа тракторы. Шасалхы тауарах кайшты уйдар хоржыл на майнс. Жах агартыңнанын наманс. Автомайя ансондарай бахом кананс. Раждариу трактор танхат кайша кошт баура той салымма быдырты тылла гуффама шавганой вадма. Фала ныр ног трактор тахомыш автоу амакушенс анарлаугая. Кошан жауматы, кошан техника идарес, ел финташей унга кошун сачи будури. Вонай ба дасанса камаста, дуашия комбайнта, дуабамана навак тракторта, ачан сачи республикама фица хадар басуданса, маймана махана махсан, хина мана чи занхабал кошан, уами кошун са фица ганс. Дагуры районы фонд канынс куштата октябрь корон мафаун. Уйфаштата шақаждық тұллық бахаузан армашна республикай фалхашкан жетамна фалая алашсышты инна регион тамдар. Биджелты берта Джигулаты Карина, Гапуаты Хетак, Ирыштоны хабарта.